Ikigo KUNDUBUZIMA HEALTH CARE cyifashishije ubuvuzi bw'imiti ikomoka ku bimera iva mu bihugu bya Aziya nko mu Bushinwa n'ahandi. Ubu cyiteguye kuguha ubufasha ku ndwara zitandukanye zirimo indwara z'umutima, diabete, impyiko, igifu, umwijima, umugongo, umutwe udakira, indwara z'uruhu, ubugumba, prostate, guhangana n'ingaruka zo kwikinisha, ama-infection ku bagore n'abakobwa, ndetse no kunanirwa kunoza amabanga y'abashakanye. Turagufasha kandi gutandukana burundu n'indwara zirimo imitsi na rubagimpande n'izindi ndwara zose zigenanye no kubura ubudahangarwa bw'umubiri. Menya neza kwita ku buzima bwawe, ugana ikigo KUNDUBUZIMA HEALTH CARE. Dusanga aho dukorera mu mujyi wa Kigali ku Muhima, mu nyubako yegeranye na hotel OKAPI, Ikoreramo Genesis TV, muri etage ibanza hasi ground floor. Wanatwandikira kuri WhatsApp cyangwa ukaduhamagara kuri 07 45 68 66 42. Ushobora no kudusura ku rubuga rwacu ari rwo #kundubuzima.rwa. Mu kigo KUNDUBUZIMA HEALTH CARE, kwita ku buzima bwawe ni inshingano zacu.